দেশৰ কৃষকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। रायजोफोर साननैसो जाबायमोन भिडिअ आपडेट्स लाबोयिया। तो फिन खेबसे आङो दिनैहाय फैफिनबावबाय। सो बे साननैसोआव ओरैबायदि बिजि सम मोनाखै माने। तो बिनि थाखायनो आङो बेबायदि भिडिअसफोर बानायनो हायाखैमोन आरोना। तो जियानो हक दिनैहाय फिन खेब आपडेट लानानै आङो चेनेलाव फैफिनबावबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन। बिदिब्ला जागायलांदिनि बयबो मिथिखानाय आङो इन्ट्र होनानै होखादों। तो जोंहा जितुनिकि पीएम किसान 20 नम्बर इनस्टलमेन्टआ जोंहा फैनो थांगासिनो दङ। तो आपडेट्स ओंखारबोदों आरो जोङो मिथिनो मोनदों बेवहाय तो जोंहा मास्ट बी EKYC खालामनांगोन नङाबा जोङो 20 नम्बर इनस्टलमेन्टखौ मोननो हानाय नङा जाहैदों आरोना। तो जायफोरना EKYC थाखानाय जेबो प्रब्लेम गैया आरो जायफोरना गैया खालामनानै ला गोदानै एप्लाइ खालामदोंबा ना तो नङाब्ला 20 नम्बर इनस्टलमेन्टखौ मोननो हानाय नङा आरोना। 19 नम्बर किस्तिखौ मोनदोंबाबो 20 नम्बरखौ मोननो हानाय नङा जाहैदों। तो बेखायनो जोङो EKYC खौ खालामनानै लाथारनांगौ आरो। तो रायजोफोर आङो दिनै बारा गोलाव खालामनो सानाखै एसे बिजि तो बिनि थाखायनो बारा गोलाव खालामला आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन। आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन आरोना। तो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। आपडेट्सफोर दंबावोमोनब्लाबो आं उनावहाय लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो। बिदिब्ला रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय। এইটো মাহৰ ভিতৰতে আপুনি এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিব লাগিব। চৰকাৰৰ ধন আপুনি তেতিয়াহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৃষকৰ একাউণ্টত শীঘ্ৰেই সোমাব চৰকাৰী ধন। চৰকাৰে ইতিমধ্যে এখন দীঘলীয়া তালিকা সাজু কৰিছে। চৰকাৰে ধন বিতৰণৰ বাবে সাজু কৰিছে এই দীঘলীয়া তালিকা। এই তালিকাত আপোনাৰো নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যদিহে আপুনি এগৰাকী প্ৰকৃত কৃষক। এই মাহতে কৰি লওক তাৰ বাবে কেইটামান বিশেষ কাম। অন্যথা আপুনি বঞ্চিত হ'ব ধন লাভৰ পৰা। প্ৰকৃত কৃষক হৈও কিন্তু আপুনি বঞ্চিত হ'ব লাগিব এই ধন লাভৰ পৰা। গতিকে কৰি লওক আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ পৰিৱৰ্তে অযোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে ঘূৰাই দিব লাগিব ধন। জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে সোমাব পাৰে পিএম কিষাণৰ 20 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন আপোনাৰ একাউণ্টত। আৰু আজিয়ে তাৰ বাবে পিএম কিষাণৰ ৱেবছাইটত কৃষকে কৰিব লাগিব EKYC।